State asing singam sung tampa ke tawan tawan fam sing dah kiban nongmani ni sudah security force ke pen mukang bona ti bohum kita baksa thabada nongmai bom yaw na makal kya ke kusu kolai phagat pangam kre besapur district ki agezang village samti uyok ki marak talaiba inter village rota ti bohum kita baksa thabada ID grenade nongmai yaw na kolai kya phagat pangam kre impact ni musa phang pau dang se yok besapur ki SP KSS Ravi Kumari overall supervision makada besapur commando ki osina lusing ba besapur CDO CRPF Nambol Police Station amadi 33 Assam Rifles ke apun batim amana ti bohum kita pagatu sa taki ti bohum buat da kilogram amaga gram sohum yang kairom lumba ID ama high explosive hand grenade ahum WF grenade ani CMC ama tia gas gun ama live round mari yauba magazine ama kalona ba 9mm pistol ama modified 303 sniper rifle ama single bore barrel gun ama tear smoke grenade ani 12 bore ammunition taruk 303 live ammunition round mari Baufeng radio set ama 303 ke blank round ani anti riot rubber bullet manga 36 tube launcher ahum tear smoke cell manga wood piercing cell ani 36 arming ring ama amadi die marker anti riot grenade amani harib khulai sing ase ngase yu pung taret khare helak pa matam da executive magistrate ki mamang da seize tawkibani loina Nambol police da sinakre haide